What's up everybody, it's your boy MC. Umunsi nkaba nabateguriye video y'ukuntu bakoresha this type of gimbal. Ni akagimbal kari small as you can see, kari so small nta birenze. Ariko abantu benshi bagiye bambaza ngo akantu gakora gute, ese wagakoresha hehe? Nyina that kind of thing. Babanza ukamenya gimbal ugiye gukoresha. In this case dufite gimbal bita Merak M1. Iyo niyo gimbal tugiye kureba ukuntu ikora. Ni akagimbal gatoya cyane, ntabwo ari ibintu birenze. Urabona ko kari portable, azo kandi ushobora kuba wanagakuramo. Iyi ngiyi akaba ariyo tripod yayo, iyi ngiyi akaba ari mount yayo. Urabona ko washyiramo phone, ahandi washyiramo phone akaba ari aha ngaha. Akantu gutya, akaba ari akantu kaga fresh kerekana ahantu phone ishobora kujya. Then kaza ukazana phone yawe. Urabona ko phone birimo nta kibazo wayihajya. Urabona mu gihe phone yawe imaze kujyamo neza, ukajya free power button, as you can see, aha ngaha. Urumva ko gahita gafata sound kubwira yuko kari turned on. None murabona ko gutya iri stabilize, as you can see. As you can see. Hano aba ari vertical mode, hano akaba ari horizontal mode. Imeze gutya sasa, ifite izo mode uko ari zo. Nyuma yo kurangiza gusettinga, urabona ko byoroshye uhita utangira gufata video zawe mu buryo buri stable. Murabona ko rero byoroshye gukoresha izi phone gimbal, ni ibintu bitari complicated kandi byoroshye ku bantu baba professional bakunda gukoresha phone. Aka kantu muragasabwa kagura make cyane, ntabwo gahenze, trust me. Niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe, izindi video zitazagucika. So ciao bye bye.